Disoviwe akila ke deu Jesu Christa zanu vor ke ba pete siro online nu kehu ke ba pete ke lusia ne pu peje te disra ke vi ke saho la gobu porso de ke to pati ke vi pe ogo tsakasla ogo che va mission mandi ke hoje mu che theodore fort sunday wele hato tsava ke le pete gola ne pu peje siro che dori ne pu ogo tsa ke sasa mu 오거 쇼부 보모즈 리리케서 처리할 텐데 칠리고 메파 디에 보 무키니에 기주 제호바 비에조 무스누 케바 페테리 기주 무스누 루 케바 페테 보에스 츠피에 즈케자콤 호 셔게즈라 무스 게르고 이누 제셔 테르네 오고 페테케제 자리쿠 크세디 세라테타 338 qui dit peut-être je souviens au qu'il dit demain. 자리쿠 크세디 히테니아세 373 好给你拉里的不拉世界别国里好在阿里。
bete she thali di zali khu trikinya di sera thaf 239 how kilila do me bete ke she thali me Tipeto toke kaba ke keto ke me sato yepo Jehovah. Bejewe no ti soja ke vipo kalape yekotus nipo no nyo Jesus Christa ke tsepe ke janu sutiti. Bubu yeko ke pumako pa te ko halete nipo ke shepenulete hila shikatala nipo yeko Jesus Christa zanu nteje monrudi che dori yoko che se lavori hakia utsenge vade renew de nipu che tapete come no just che le ci nipu yoko ma che grano titomo ta chemeye che pu tu che che zedi no jeron no yoko che che medi anipu yoko ma che grano titomo la taimo Dari nyepo no ma kipore heko ngopen se tamode potipe te kono heko kre heko ngome jede heko ke joka moko vapi heko tse ke krelama na nyepo no sizo ke tla heko ai nyo pezo ke no sidi heko ke tatso gori vapi heko tse ke ja pa te ko dari impesioi anyepo no jedo je chape nyepo ke ke gisle jo se zamana jedo te me kakra Voromodi online to share yeko kezeke pekode nrashubadumo nipu no japia sokoritus uketeke no re ubunuri nipu ukelema summit di nipu no ritu akaja kepenyo peke chepelede ntejen rubakile chileke so zamana nipu no chedori japia yeko nyonyoko Sunday school no Nyoko zo shiri uko kapatagori petets anipu pejowe no japipe yako nyonyo hako haritse che nipu non tiene puke shekem gete
니포 해가 뉴녀가 니포 여호와 막 프로포서 그저 너가 니주는 그 오고 깬 헬베 뉴녀게 벨레미 버스데 그녀보 거부 피치시르디 니포 인딜레게 비우세 그저게 데누 자푸스스레게 비노 잡게 해가 뉴녀가 빠뜨고 길스슬레 아니포 베조에 서게 메디니포 저더리 해가 그 후누 그자게 체메고포 월리 모두 그때kendu 바투모 아니 부 해가 서고 세대 임펠레사웨 노자 피베고트제 오고부 메제 프라파 시디오 카펠레노 마사메트디 니포 노히투가 자오고 케페뇨프 오고 카메로부 기바킬레치레치야 니포 노 마페테스사 라사 시로니포 노토 자베케테케뇨 효과 그녀고서 셜파테코트스 아니포 스즈몬 아니포 예케 후누레 테메카 크라 제모 타츠메제디 오메가 츠키누고 노바토 오메케 테크노 바토모 서코페테 고리티도 예 세디 임피노 라보웨 논제 차비오고 메포포게스제 오고부 케메제 케마조 셔리 니포 오고부 오고 케메로스 기바킬레칠레 오메 니포 케메제디 니포 아이스티오 건도리 keşeker hişimo battumu anipu no soko hazo shiri medoliro no soko ritsa kashorot kemenesike sidio kobunuri nipu no uko cheper hisse keche nipu suwa sidi uko kerhirot pe chakashekem keti uko bun lieto tsan japutsiti medoliro nipu no ungozo keche kepenyo fazo tige jetsa keche kepenyo fam ha purin lawa pokeri puritu mokachela 니포 노 헤제케 게 디우조 시리 포케 히로츠 페 차피 포트케 스투에디 아니포 요거체 저도 게 제케 노 레디 카츠케 네케 츠케 바코 페트 콜라차사모 노 메돌라 오코 차페 히스 오코 케 히로츠 페 차페 오코 츠체 아니포 페제웨 세케 헤디 해고 뉴뉴고 조 시리 테메카 크라 보디 차스 니포 호메오 감카스 트들리비 호메 스프로코츠 들리비 니포 노 잡요코츠체 오코 카파케 레페테 코노 노케 리오모케 뉴츠티 오코 야오코 맹고 코라고스툴레 신레카 모메 도노티조 시리 베보코 스크로모나 베보코 케 노게노 실레 인테장을레케 비노테자하고 카페 야코 뉴뉴 차즈케 토고리츠체 서케 헤디니포 헤케 후노조 시리 테메카 크라 니포 리에노 미션 리드 투데 보 차즈 니포 자푸츠 리토 츠케토코리 하코 하페 테세데 임펠레사웨 니포 노응오도 케체케 페뇨 포조 케슬라 자 피페오코 츠체 로페체 좀 하프로코리 카페오코 츠사 오코 분 테자케 코 시디 니포 자푸츠 케시긴도 테메소 년신 레코모코 분도리 타노르딜란 크로스 콜라보르디 리에페오 케페뇨 포츠 오칼라키 리오츠 펠레케틀라 니포 노응 메체토테 자 피페오코 츠슬레 케제케레 케페카 케체케시에 도피차카오코 키울레레케 비페 테코노리 니포 논제 케코 차페오코 케스디 오코 분자 푸츠스킬레치레치 아니포 페시오웨 서케 메티체 도 헤고 니포 케르쇼 코노보케체 헤고 니포 마토 체고노 타자 리베케체 노자 비베메 푸츠체 니포 케세케세키 누보디 니포 메 푸포케체 타자 리베케체 페테 코모자슬레 노 서케 메디자페 니포 de katode ke ride rope de savorte yako kazasake to yako pastor visato zo shirino poken hepe nipo pobu liato tsaka batu de no ja pipe potse nipo tejam ha progresse potse kija no vo te kizo shiri nipo temie che jake che kizede ma ke grado pichaka se jele ke vipa takonori nipo non ke kojo chape pogesete nipo poyapo mangosete obun ke thodde ke ridde ropfete hako hasivorde che dori heko me pupokecha konyo me pupokecha vatsete me pupokecha bo nipo teja ke sangolelete nyo ke peleke te tome potse
kile chile he ko bu ran de kile ko sidi ran ne pe te ke pe het so het je deri ran de le ti pachao sile jo ni po possible che vi non te già capire e mi proprio che c'è che vorco per tocco che se che le ti e ma ho ha pette se ti e che la che le Gesù Cristo e hala che tozano e poi ho fatti che come te già capire che vor per tocco che se sawe amen.
ugo chiliro ke cha tiu de la ke cha tsaka to liro tie go Iran seyu la cha de ugo dilin tu ke bagim he a president Kristala ke meje mu Kristagi ke mera Iran ke hula cha de Iran tedze me khosro tie tiu nu temie Jesu Kristagi vor ke ba ke kra thot ba asi mu hauki ze di sonye ke pecha ze ke seba vo ke ta diuba donu Krista mie se te pie di che Kerala ke diet chwade u pe jo ke se hacha goliro ke pele mie ze ke pe kro ke la mu dili ke vim hatho che ke bala isi tie Iran se ke ba kerta goliro ke diet che ke zu se Krista mie phaba Krista sili di zuluf liro di chipengu ke diet chodio ke tole sepie dioro ke diet chodio mu dili ki vi se zaba di nguli liro ke diet chodio ki kru ke kari ke mejeba ke krila mona ki kruva kra ke ba upoe ke diet sekatala nu ki kru zof di luba Krista mie nyonyo goliro university nu volikenje mulia tot seke teori umezje Iran sorkari we pugeje kinunu ke pelemie ke krothogeje hauliro Iran sorkari lam hakemi chekeja tho idipuya asi sorkari pelekeje Krista mi goliro Israel mu America mieze ke perodi Pekhenunu Iran sorkari petsuba ketsepeleya deri haula di Kristamie unu tatsatamo tichie hipenguvo ketaki Iran nu kepelemie mie nyekerzo deri tie me hosoro Iranian Kristamie liro mie million kinye bagetangulie Iran mie Krista sikiliam hacha senu ngupevi seba chapo Iran Krista mie japu ke kranu ngukilie ke penyo fez yem honu mu hogo nunu Iran mie ko pesi pengu ke bangulie geniu dili ke vi mu ke cha ke kola nu ke lakilie Iran mie ki vor ke bari ngulie seu Iran mie ke kra utyo uso karigi ke mer bamo Musla Islam nuri u kemera ba mo keta ringulie. Haula Iran nu ke huri krozie mu ke pelemie ke kari Krista gi u kemera nidi u ke renuri Krista theze ke ba si sla ki junu ke pelemie ke cha semor sho sebawe. U ko ke cha nu dieba ke za hago persidi petek ke zedi Iran si ula cha ke tsali de we. Ke cha nu na chapo ke pelemi bu Krista gi je thodi thali ke tula mu ke petse ke sezori dili ki view za bali ke tula chadio ke new vo ke ta diuba donu ke pelemi mie se ke diet se ke ta kola chadio ke penyo fubu ke thep fumu nu ne khatie u ko tse ke tula chadio ke penyo fubu u ki kruri ro go mu tso feri na zapie u tse ke tula chadio seu Krista tsegelie mie sakubu ropferhu nu koliketula chadio mu die mu pathelao ke penyop febu tie Ramadan tiunu muslimie retche pesipengus liketula chadio o ke zedi metse ke cha chali dame timu ki zetse ke se ke penofe Jehova nom hapet tesimu ngu ke ba ke penofe no ni pun sige mo si ye ha ko zo shiribu si le ba ke za ko la ke teje khapien tje we ke panofa no ni pu ngo zo zo no ni pu ma tse ya ke ze ke panofa temie ni pu Iran mie ni pu muslim mie pe kraba hanu ni pu Jesu Krista deri ni pu no ni pu potitu no ni pu temie ko bun si le givi non drop fu no ni pu Jesu Krista thapye pe kese ke ba ahola ke teje khapien tse ya we Nyepu non tela lerdi nyepu ke ko kapie nyepu ke pelemie
过只是咧，给本来这里的把个做过不是些太不咧，我给本来不吃三次个咧这里去，给第二次个把个不是些哩，你不，我努他吃到一节，你不就是克里斯塔，但是你不太在家里么，你不，孬给he给本诺福包，孬给高给本诺福包，么孬给托给本诺福，你不，孬么咯给本诺福给可以帮么个吃，我个不熟悉土地，你不我给本来吃，给太不过啥哩，么你不，我个不路给生孬给你给孬天面个不是些哩，你不就是克里斯塔。给咧么你不本来个位天米好个给侬做些哩，侬查克世界给不侬分，其实我们呢你不制作发的你不把个子你不给本来美国做些哩发皮世界，你不什么个说你不给自己给是给个儿比什么，你不给这个说话的可比有知世界。你不给本来个啥个做些哩，你不能普遍写实哩，如果不你不给本来侬吃三吃的你不，而些你那么的路是哩个这个国可别知世界。啊，你不弄伊朗面，谁也个大个做些哩，你不怕个说，你不怕个人海边个本来面子个吧，还个弄做些哩别吃别差些的，你不还个不做些哩，西里个位你不弄差克世界。你不那还有个查人我伊朗是有做事个这次事情，还个天伊朗是有了查个子喏，那你不还有个查好历练么？你不，那还有个查好谁的？你不就是个啥？你是个么那喏？你不那你不，你在也别写把个字好过来个天也看变这些么？玩个到第少少个那种学历你不，面你不million做么？你不谁也别得不人心里个位，你不那若富看变，你不那伊朗面谁有个是个例子里去。还有个查人那个是啦，就是克里斯塔，你咋不有这里路的查死一位，阿门。如果这里说，个查人那个给我谁查里到，啊，per莫达到，那个不得，如果比那不得 mission conference，好里说咱们发的他弄啥事儿，如果不得是吧 mission conference，work 是丢不到，弄不得，是啦，弄如果还弄 program 弄。他za tu pie ke ba mo meri se ke to shi zo mo na vor ko how no vor ke hu ke to program how la no no cheli ro poti po se di ke ze ke cha cheli na mission conference la no no vor di pu se ke to ser bi zo mo na po hi ke kri ke no partly ke ze mo ko pete vor ke hu ke to no vor di program po la ke zu di vor di ha no no ta jang mu peli ke to mo ha gi no no u che ke sali ke to la no ke ze ke cha ke ze cheli na你不那个节，你不 mission conference， 你不用碰这这个吧 program 好了查些位，那你不西吧弄个吧，把第个吃给门内吃给门内时间，你不就是不是的？所以比如么，咱们发的他弄啥事儿个做，你不那个 mission conference 他那个蝴蝶，你不 program 吃别卡吧我的，你不拿是个里西吧，啊你不那个真的，你不把也是个道理吧，你不。vordi de pusa que to chazu no vordi pusa que to sukuriba ni pu no hago pe tem ho dilice ni pu ji sukista no ante di servizo mo hego vorke hulia que tsa hanu ni pu hego pitsurin he juri zo shiri vordi conference ti hanu zo shiri hego bu vordi program pula ke huwa heche de vordi hego bu ho cheke sala li di ni pu ke pele mi po ni pu ho zayo me se no he bu ki mi zo po tsmo sho ba shi hego bu ki mi din ja pu tsa ko so do shi hego ke hunu hego dis di pu no hego ke lego no zo shiri ni pu no hego chesali ki vi ni pu no po ti ki vi hai zo po ka bi ke tsno hego ni pu mission conference haula chaje ni pu no ni pu hanun thaja khasa mu ni pu na ho sedi ni pu za ye tsape zakeli tsele no di jisu krista za no chase yawe amen ji tiu li ro u go ha ke ngule do ke hu lyo go ne pe je ko le do ma que ngui que lá que chat se do timu que za se que sa que para no fa Jehovah nte job te ni pu not se que sa ngui que za ngui que mo pet te se que para no fa
해고 제티우누 니부 예수 그리스도 너 잡이 호츠게서 스케르가 히즈모네 해고 누레누도 하고 조시세 몬즈는 버제 노츠케마 사스지 게훌료츠스다디 셰리 니부 하기 타겟츠고 부즈시리 리에츠게 츠고누 니부 고부 타장울리 인기 오기 그루부 타장울리 츠리 히즈모네 니부 해고 니부 가게서 조시리 니부 노 하고 배터리 츠케마 사스 디 니부 세디케 후하누 니부 마츠게 츠 파메자게 츠고누 시포투누 메잘리기비 니부 하심 할레 카디에 니부 노리아 토고에 츠스게 츠리지 지에 디수자 호지디 니부 해고 니부 게 테지베 때 카피엔 츠스디 예수 그리스도자는 차세요웨 아멘. 제 perseguido liro 제도 pastor sever kezasagido passage no persedo cheliko ku heteniapo kuso kerpenguno mefapo kezo cheliko ku heteniapo kuso kerpenguno vo mefapo kezo atie nkemeto mo nkelakele pathogo jatte pudo asako sikezo moshiri awe nipu patho kejago chevozodo nkemeto pupesido nkemetor biputo hare kepanova no akrisanu no apatashate siro ache ke tsori mhato ungozoche ko pus pesisudo toyazo at chata mu acher budazo shiri akawe hiji hei kepanova abu hasie vorgedo tepu petego ki ngeko mo ngejago pu pesiswa ke moche nkemetos hei kepanova tipesogo zo nom hato ke jago cheke shu hare ke penova subo mhije baga no abu ke je kere ke kra ngus tari no achhe perhila shodo mu ki je ke su ko nunu no apula shares zodo no atheru che pe kra shodo mu anu tu pelo la shodo zo yo peshe Tisoviwe Kristaur hagili uzanu pete kelulasia Bible passage premenyo gasala bezie setuno tie doli ro ugo tekrer nu di bobo mezidi ke pe cover gaja su ha mezidi udze we ke di bo sileshi su ha se puso morto gaja nu su se Gazala linaba mission month how ha nu ugo ha ke kar no vorje mo kidibula ke huwe mission ha tot sumor soga ga su ke bu vorje mo ti doli ro ugo passage kinie mo hope sununu ke penyo fa dia se gaza su do de hani ha pet zedi mo ho se ga su ha chulo de ugo topic po me jiga bala Sunday kiriu nu ugo monthly theme me jidi
Reverend Natsalie look te tha zikinu ke penyo fa diese ka zasha musu me jidi chi do ugo chili he tenye po ker pengo zikinu preside telling our story udzepo ba musu pusumor so ka nun su ha se ka zala sunaba teriono ugo ke zedi world mission clock igazopo mohosanaba hanu figure go metsa se modale vi de nyego tho internet nuri mohosri vi hawali ro South Eastern Baptist Theological Seminary igaza Americano Baptist Seminary ke me ye po se parsa research se parga sa honi lo potipet tenu mission ma thoe kim hidi tajaga ke zo suha nun se parga sa vi po ti son he figures ha ko ha update sa ya mo hanungu ke liye kizu no population chi ki debo bashi ki debo krami meja si ke su silido so sie temie ke penyofa delige view ernali di sigelie suri silido so sie ke penyofa delige view ernali deri liligamo figure su hari khasha so sie thelaw nuliro ke penyofa delige ke vi gospel siligi vi opportunity ba mo to gaza figures go hari package sala ya match se model deri a hanu se kazasa na gaza swali ro kirio box kirio nulio thie figure de mo thie figure mo hosali ro kizunu population mo hosali ro themie lak sedi he ni he die po 3,41,000 themie kraw ko gada penyo ka penyo ke liye so hangulie so sie figure ke new nuli ro box ke new nuli ro mie ke penyo fa deligi view ernulie mu lieke le ko puwa de people hearing and believing the gospel musuali ro thie 18,311 ke penyo fa deligi view ernulie mu lieke le susile so sie pe chronuli ro box seunu ernulie deligi view ernulie de melie ko wa pelle ke mo 42,110 che earnely zo deri exceptionally mogata so sie thia ki zunu temie kepenyo fa die earnely give opportunity bang to ga thie temi ka sa sunu bala ka swali ro lak body nyeme fa kinye hai ga figure po se parsa so sie slide ke kriyo mohala sodo nations outreach igaza mission organization ke meye po baya mu ugoe jithia latest Christian mission statistics figure se pargasa hiding ulie je current world population liro 8.2 billion 820 crores sigi bade most populated country liro India 1.46 billion mu China 1.42 billion so dono 31% rebi Christian gaza suha peleya mori profesia puya mo 69% world population 69% message non Christian Jesu Christa pelege mo kode mo so dono 3.4 billion 42% world population num hoslo 42% ne vapori Jesu Christa deligi view ernamoshi they have never ever heard the gospel slide ke kriun next unuli ro tie missionary status mo hosli ro kijapeteno missionary me lag didi ni ser ki bobashi full time cross cultural missionaries around 4,30,000 mo hawa chami meta gaja swapu ba kekila mona tchmf divoga ki 24 years ago this number was 11,35,000 2001 ki statistics mo hoslio number of full-time missionaries cross-cultural missionaries ko 11,35,000 ki bade chili ro chas sekade musla full-time cross-cultural missionaries ka ba decline sami me gaja suhari nun ka sebo so sie 47% missionary ko to na hago to no 47% liro tiche pengu ke ka thonri tiche pengu selidi mission lie nu lagada pekrashi ha hala no missionary mi cheke the fumor shogaza missionary care how hari
nun how hari krabawe so sie 71% missionary li ro preventable reasons lanu u mission liu khagawa sa persecution mori u khabigata sulamo deri chake krila avoid se legi vicha ke krila no we mission liu khawa ya ka sa swaring ule 71% of missionaries they leave the mission field because of preventable reasons. Next slide no mohosli ro temye 97% unreached people groups ko dono 97% li ro 1040 window no ba mu 1014 window hawali ro North Africa, Middle East, mu Asia no 69 countries bogaba so hanguli 1040 window mu haw moho gisiga a dodja gaba ki map haw moho semu met choki moho siliro Nagaland ugo state 1040 window ha met choki ba ga so hangusha kepenyo fe mission field meya segaba hageso bodonu ugo bunu mission no ha se kepugaba mo mission la u khasa samor sa gazun no ha kepugaba ki debori meyeshi and ki debori significance ke su lebawe dili give you vote so ga mo population go mo hosili ro top 10 goli ro 2025 figure mo hosili ro India, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, China, Japan, Iran, Turkey, Nigeria, Thailand. Gospel vote so ga mo population ke kat thogo country care hako hanu bashi top ko de mo hako mo hosili ro at least 5 countries are our neighboring countries. U peño segaba sego top 10 go dono pengwe u go peño seba Oswald Chambers ke boy pugaja we talk about the second coming but half of the world has still not heard of the first coming of Christ. You see u go Jesus vakinyo lavro ke do su hapuya deri kizu e jiri Jesus ke vor ke riu jirisimo mu hahalanu mission la tenun nusa kosmo so ke su ha bawe hahala no mission patot smo so we romi ko ker die ker pengun pu ke ja mu go kim hedi po jesi go mo populera isi siro mie po jepu smo ro ki di po ugo po sileda isi deligi vivo utsomo ga ba ko ha leslio push mo gazala ugo opportunity bamo gazala zo musuha krasha ga toy subu kale ga toy no mu a ugo message ga su halle shike sala mission month haunu ugo mission je ke pu seba de dei ji do zo shi ugo ke chola samo so ga zo liro the question for UBC is how can our church be faithful in doing missions mission ma thonu ki mi di ugo de thok kosle doga to ki hesa sale go doga ka su ha uke cho samo so ba no mu a pete u to uke cho samo so ba how haliro it is a personal question but it is also a corporate question lerdi miliuri uke cho ba there is izo mo metsa krista ko thori ke cho ba we sala kim hedi a mission nu a khasa so gole da ka su ha miliuri ke cho ba mu metsuri ke cho ba su ha le shike ugo a story to tell ike jo su se ugo monthly theme saba look tha certify ginu mu ke pusi puri reverend asali sunday 3 no ha pu ke men nyose de thia pasi chuli ro chili hethenya po ke pingu me fe po ki chili nu hau nu ngi atie ke me tho mon ke la ke le ma tho go jatte pu dio a es go si ke chi ga zo mo sheri awe nyepu ma tho ka jago chevo zotyo an ke me tho pu pe sidio nke me thor bi pu tyo siro a chi ka chori ma tho ungo chugo pu pe sisha tyo ya zo isi udzepo ba musu ha pu smo so ga za so hanguli we look tha me fet tha am sere tha certifa haki mohosli ro jisu e me po demon possessed
ke shorof bunu pokevet yogada pokevet to chas segada mu Jisue poche ke shorokasha pobu vila ke liye te Jesu hangulie mu poe Jisue te mi hawa vi ke liye sie pobu no lavodi porna no lavodi pokiku ki lavodi ke penya fa ungum ha to chega sa ha ha pusje ke Jesu ha te Jesu hangulie ugo Sunday kiri no te jeri petseri me hovo so wate sala su ha pula lo de petseri pula lo de deri te je hawa li ro Gentile mi juda ke mo mi Nabunu Gerasenes gaza Galilee siu kegi juda ke mo be baya gaza Nabunu nu experience teje hawa Jisue teje hawa ngulie hanum habo interesting se gaza boli ro Jisue po ministry hosli ro potiga kraza very often Jesus asked those he healed to be quiet about their healing and not to tell anyone. Jisue po ministry no po zem hovoro po mi tsika shor hosamo mi bu chi puwa heloje no ha sevodi mi ki puwa heje ge suha mu pekra mu biblical studies no liro messianic secret isia how ase poe kela ke liu ge cha pekre ga da how ha puya mu Mark lesu no how ngu pe vise Jisue poe kela ke liu zo ga cha messiah zo ga cha se pe kre ga da Mark po hidie ke nie hidie pengu ha ki mo hasli ro Jisue mpa ka chu leperu bunu vi sho ho ke le sie vodi mi pogiri pueje ke su ha se di leperu ki pu Mark po hidie ke nie ha ki nguli do se sia Mark chapter pengu se the first hidie se ha ki haliro jaria ga mi po nan ki za tie ke me ye mi po kata mi po ponyo fa sia da mu Jisue ha fu ke sin nu hila sia le poch pe hila sa mu teje hausie Jisue po ki pu ga za mi po giri pu heje idi Jisue pu to tell no one about this. Mark the thanu the je bongu lagli Jisue pitore Jisue se Messiah zog de su ha prasha motha Jisue posiji go ki me pogiri pu heje isi pekre wanu ga su ha pu Mark the nu Pitor Jacob mo John ko ki thunu nu Jisue ker mo Jisue go ki pu ga oko kidibo ngushi kidibo zeka seshi mi pogiri pu heje ike su sedi Peter James and John oko mi sekipu sala messianic secret how Mark lesson ngu be vise mi pogiri pu heje isi Jisue kidibo la Jisue po ungom ha tochega sa ha ungom ha to ha sepe khe wanudaga Bible commentator po pu ga ke kelamo na Jisue cruise nunu poe ke di po coronation po ke di chegele su haliro cruise nunu peteu chachi se gatola poe po ti su fega ba Bible commentator so pusla chi zo zo we thazale che ke su ha se sie poe pula commentator pula ga juda melali ro Messiah ge su haliro Messiah u expectation u kritore Messiah pochae political leader po vodi ugo shaprise keto ke le sunu ba mu Jisue ugo expectation ugo merga ba su ha ze Chris sede salanu Jisue su ha jiegi su ha pekesho wa keto jie su ha mi bu sida sili keto su thanu ba mola Jisue su delay chega ba su haripu so se ke kri bolali ro cha ke kri bolali ro Jisu ungom ha tochega za go ha tejeu grami mi mu pu mi mu temie Jisu fam graga zo su ha grami mi da do mu Jisue po to samo so go ba po e kus va ga su ha nu pom ha tho slow down chu wale givi sike zo bo ba ga la Bible commentator ha pu ga cha he ga zo go bola no Jisue pe khre ga wa po Messiah ship ha pe khre ga wa sun he ga zo su ha pu mu Jisue Mark ke kri mori Mark le su nu pekre gawa
boy ke la ke liu ke pe kheta ta ke su hanguli dairy however je do ugo me hoga ba passage Luke chapter 10 thanuli ro jisue pe kheta mo Jesus did not tell this man to keep this secret. Jesus directs this man to return to his family and tell them what God has done for them. There is Jesus porque this year, nki no lavo liye, sidi u ke penyo ve ngi ke di boche shi push liye. Return home and tell how much God has done for you. Kidi bola Jesus te mi hagi specific instruction kasadega. No vodi push liye. Ike Jesus ha pudega. Why did Jesus tell this man to go back and tell others about him? Bible study Bible ponu hai ke chakro bo ngulie. Jesus e poke chela ga sha popu porna no vodi po je push na ga reason ko boliro. Temi haw haliro Greek mier na bonu nu. Juda ke mo mier na bonu vor. Mo ernas nu haliro Jesus ese magician mi bo ke su halea. Mo Jesus hai nie ke za ugo preconceived ideas and notions ke kra ba ke talanu Jesus pobu vodi su ha put ke met so wa mo so ke zalanu porque tse nie ke su halea. Desi cha ke kri bolali ro juda ke mo mier nanu Jesus po ministry introduce ka sa po temi hawar nanu liro juda mi bamo juda ke mo mi pekra sala sunu Jesus was introducing his ministry to the non-Jewish world, to the Gentile world. So si cha ka kri bolali ro Jesus siba temi hawai mi pe te po je si ke temi bo sala po la vodi po je po shli o temi go ungo pito mo ke penyo fa ka ja ho ha ngut tulido mo si tulido mo pele le do sulano po ke tsala ka so anguli cha hai ke so ko bola no ji swe te mi ha ha ke tsela sa ni ke so alia hanum ha bolle so mo so ke so liro gospel go no ha ji swe juda ke mo mir nanu vo ja puche ga sa ungma to che ga sa record ke ri tho che. It is the first recorded witness of Jesus in a Gentile area. Muha halano Jesue temi hawa ke tselapie porna no po bunu vo Jesu po cheke so ka su se ja puche snu ga zela po ke tsni ga so pelia. Ke jes ka zosen ga za tie su haliro. Why should we tell others what God has done for us? Temi hawa zer ne so de mugo hawa ke puvo je mo je dori je do zo shi ugo ho ke zola se mo sho ke ze u do ke zola se mo sho ke ze swalio we gi di bolanu ke penyo fa je mi ki pu mo sho ga poli ro mi ke kala ro push na ke zala because it is good news. We want to tell others. Te mi hawa ke shoro fubu poke vuto di vishro ke linie po poni thoda polaliro it was truly good news pe kheba legen jaga cha je boda sala po poni sedi vo pushn ga ta so hangule sala ugo donori mi ke kra ke penyo fa ugi ukel hugi ungom ha thoche ga sa kwa we uthyo khaba legen jaga ta so hazedi mi ki pushn ga cha so ha padaya sala for many of us missions or witnessing or evangelism comes naturally. Akim hidi ke penyo fa agi makajat sa hawa atwar biki di wala kwa khabalida. Apush mo so de ke tswa uto unun baraya. Musile mo so. Deri mi pete sizoliamo. Salana cha ke niuli ro we ki di wala ke penyo fa zepu mo so ka because we are told to share. We uto giswa unun su sedi parli mozo shiri ke tho die uki push de ke tho die ke pelem bi pet tebu ke penyo fa de li ke view se ja put some more so ke so push de mathi me fete tha how no great commission no uko pet tebu di uko pet tebu vo ja put some more so ke so push de ke tho die nki mo akipu ke la we ke penyo fa je so hapu mo so we
say only raw because people need to hear it. No, pun mori keto dinungu bazo shiri no suha harmonie ibazo shiri mie sismo shoga za bat thore deligi virness mo shoga za themi krat bat thoda zo ugo figure gori kin ke pushde mo romi ko tha ker se ker dinuningu kili ugo earnest moli ro ki miti pelele da isi. How can they believe if they don't hear? Mo hahalanu because people need to hear the gospel where udzepu so mo shoga so anguli we deri mission ma thoche gazunu diligi vi japu che gazunu ugo peteri ari came here u excuse kobo par maraya. There are common excuses for missions or evangelism. Mo excuse common segazo kobo ba ya mo hako hamo hosan ba mikro boliro they think I am not called to be a missionary. A missionary ke kyo agi bamule iketsu su sedi u message soya idi mission ma top porich magada sigeza ba no pu ba mogada swali ro no missionary calling gu ba mogazla idi su sen excuse soya. It's a very common excuse. Agiri su habadaya ngiri su habalevi ari asa akekesa pastor ma thola de mission ma thola akekesu habamo ikezo suha sidi deliki vi japunu u excuse su alegi vi suha retorzo. It's a very common excuse. Excuse kekri boli ro what difference will I make after all? Am habo pussega sala po difference ki dibo parcele doga igeza sigeza homi excuse sigezri ugi badaya apu gesla no mi bo dis sezole lole apu gesla habo mi impact sa sele hole igeza excuse sigezri padaya excuse ke kri bolali ro resources akro hiligi ja putse no missionary ma tonu support ba mole igeza sigezri se u excuse sadaya homi sigeza baliro ukehu mission hatonu zowe kehu bori toson baro kehu u support se ligi vi thonu bazo ge suri se kazashia mi ke kra ake khri bamo our resources bamo igeza su se u excuse waya de su hase u excuse washo mo it's a very common excuse sisi mi ke kra liro I am not a theologian a bible si pe sumo a theology promo igeza suri se u excuse sadaya deritie mission nun mo hoshali ro theologian mi zo kamo professional mi kekra mission field no semosho gobagata suhari nguli me kekra u theological degree certificate u city siye kikino vodi japut sunadi u visa apply chegazunu visa deny chegata sikza class sebade kikila mon we theological degree certificate bible course certificates ko city siye kikinu u visa ringuli re bagata sikza thabono bade sala suko hase u chakhatsa washo mikro boliro mission is too dangerous gets suha ledaya japutse gazunu kimichesa zeke sezoto suha leshike mikro boliro I don't have the time apotiba mole more shogazogo atimuche chmor shogazogo chperi wadi hasino dole gets sigezri leya salano last excuse list ga baso waliro I'll do missions later when I'm more ready retire ke le sinu mori pitsa sala ke le sinu mori chim at chna ga ba ko at chi ga ba sinu at dole gets sigezri leya hai gets excuse ko baba mu ha ko ha legacy je do thejenu demon position themiu Podze, this man qualified to make all these excuses. Temi how haliro ugo chignu excuse tenyengu kasha. Hago hape te poe puli givi temi po. Poe ali tomi mo idi suse po excuse wale givi. Avozo shi mi poe apelel ho. Asa kenya bi po tsovor gazala igeza suse po excuse wale vi. Asa our resources ribamo mi ar huriamo
ike zo suri se po excuse wa lebi a bibles ek penya fa desi pe sumo mission se ga ke mi cheba thole a ati ba mole poe ha ko ha pe desi di po excuse wa lebi suha musha deri po su ha ko ha pori se di po excuse wa mo mu haunu ko lesson ko po mu lebi tem ya ha ginu lesson mission patho se ga japu ga cha haunu lesson ko po nguliwe musugoha kerkinu ke pushnata kiriuli ro mission begins with knowing and desiring Jesus mission ne ke Jesus Christa si tugele pozeke segele bu pomengu gele swaginu parya teje haunungu gele verse 7 thano poginu dero ka shogo prakata themiu idi pozari pu mo themi hawa ugo pozari si mo bible nu pozari pu mo dei pozauli ro the man from whom the demons had gone out. Poginu terho ko shoko prakata themio isi. Pozaye sude. Slamye pokigeza pokigezu liro su se di poja putsde su se poza tsde. Mo poe how ha se di ke penyofa litho poja putsa. Mo themia how ha liro Jisu poki ungom hato tsega suha lapo pongo ka thoda di poe Jisu si zits na gaza Jisu penyolin na gaza suha chada poe Jisu ki chagaza abun sime zije idi temi hawa Jisu ki puda dei Jisu e poketsewa. These men met Jesus, knew Jesus, and desired to be with Jesus. Deri Jisu e sunu poketselawa obunu sukiri matoke jako gazo botsumo shoga baso asige la Jisu e poketsewa temi hawali ro he did not only want what Jesus could do for him Jisu e polaki di bot sasalivishi gazo suhazomo deri poe potori Jisu sidzimi po tsnagata mo pothozo shiri Jisu penyon nagata suhanguli. He wanted Jesus himself. He did not just want Jesus to help him, serve him, but he wanted Jesus himself. Mo mission ne sununu sedde moli ro ugo mission ma totsiga ba japu ma totsiga ba su ha pochaba mo me ke kragi di wala mission la ununu le modaya ga mission nu tosle modaya ga li ro su personal relationship with Jesus. Jisu Christa mengu gaja Jisu Christa kri gaja Jisu Christa sigaja suha ba mo gaja la we bag mo bo kimhedi sigaja sal give you no parida. Mission begins with knowing and desiring Jesus, and this man demon possessed him yawali ro Jisu Christa si tulie po penyon le mo Jisu mengu ka thogaja la po Jisu e po ka tsega su anu po ni sedi te voja po ka tsega su anguli no mu a ngimu agi Jisu Christa mengu gaja Jisu Christa mengu ka thoga so angi bam moga ke neuli ro mission begins where you are placed now verse 7 Jisu e poket sepie pokino showa isi 7 no kinu lavali che sidiu ke penyo fa ngi ke di bo tsu shi che pusili che sala Japutsa samor shagaza suhaliro petegi responsibility how haba to go back to our homes, to our neighborhoods, and do missions and do the work of the Lord and share the good news. Kiti kinu matomatsuno and sizanyoki no nzep pusamor shagaza nu so hangi bawe. Missions begins where you are placed now. No kirapo baga, no kirapo hubaga, ken mu, temiki debo, penyodi, zanyo mietsidi, Jisusi ke momye, baga, suko hagi, no responsibility po batu, musu tsotsomo katanye, no nja, tsotsomo kata, so hanu parado. Mission begins where you are placed now. Tekra how harise ugo honyo ho challenge sike. Kepetse no voli mozo shiri akira bono bashi asunu
Adziu pubie japutsile ba momuka. Seuliro, listen, Seuliro, mission begins with a bold proclamation of one's testimony. Ser tefunu, si te temia how na dinovodi jisu pogi hake gedit tebo, susiteshi is a zeputuda. This man went away, told all over his town how much Jesus had done for him. Jisu pokatseka sunu poe poni siri vo japutsa bagata suhangulia. Charles Swindoll gets me pukaja. Wherever we go, whatever we do, we must not treat the Great Commission as the Great Suggestion. Great Commission is not the Great Suggestion. It is the Great Commission. Saliviro tsasaje igetsam hatopo mo kata so halesho mo so. Uko pet tebu tsasa mo so kata. Commandment, commission po. Kaso kata so angulia. Sala uko pet teri. Daily give you says apu kachuno. Toke hisa mo so kaza ukasa mo so kaza so hanu ba we ke kazo she am hedi. Aya deri kim hedi se deri domo. Meze ke sero purile si modale kidibo se pudushi purile si modale kaza siketse ukre baya. Slami po kaza every beginning is difficult, but it gets easier from there. Smakehu bori sedde suhareya. Deri pumi memo ukrumi me gata chur ko gata suhaze keseya. Mo mission pato chigazunu deligivi japu chigazunu ri suhazo. Sereseya posedeu reseya. Ukete free sapia. Deri sedde kese suhanu early de ke panya fa ukroseya mo ubu japu chigazunu. Ukroseya gaza suhanguli. Sla Jisu etemi hawa ki pugacha nkino lavo leche sidiu ke penyo fa nki kidi bo chese ji cha pushli isi mu hawa hasidi uko pette cheba we ha bo se ka za sun ga zo wali ro ugo UBC no missionary mie u member mie mission ma to chega ba mie tenye ki bo ba mie tenye ta gi bo ba u member tu zo ga za a lesson ke se ke ba ki ugo ket so sha ni go kim hedi diligivi how hasidi ka zabayaga idi ugo missionary go pete katso sa ago zapu ho de ho de ago permission chali de je do go jewa ugo experience ka zase go permission chali de thesa zo we pulo de mi fuboli ro state ke kribo no leskibo no po mission ho to chobaya mo erna gonuri vodi japutsi ase po pugaja haidi mi melody jisuza se japutsi ga su hatsali kan zade hostile area bo kadala Deri kepelemie ki krimigo zedi ar nagono vogazuno kepenyo fe ungo gazunu utchike sorhoka se jesoga se puya musugo hanunu mi ke krau halia kezo so apu ugo missionary mi football ugo member mi football mission ha totsuga ba je po pula gaza lesikino hostel nu po bible nu tedzeke vigo sidi dichuko petalia mo bible nu ke part tedzeke vi ha ko hasidi tejo ke vi se nichuko petagasunu nichuko early di ke thodi sin gaza jisu zeke choga so aparya she la poe haidi mission ha thotsa ba she me voboli leskino mo hostel ministry nu le thotsa ba poripu gaza poe morning school chapel gonu poe ja putsile gaza so apu se evening gospel fellowship hostel no gospel fellowship kono poe jisu zepulia gaza so apu poe habo pusa gaza so aliro we pugasigi nichu mi student mi ke kazo shui u question su ha paraya mo question su ha u hoki bo student ko u ke chovoria u ke pele thaunu ke pele chasi ko lino dike chovoria mo su ko hanu students ko ze interact sidi asu ko nu ke thodi se ko ze ke salia isi mi boliro state ke kribonu u ko member mi bo state North India no state bonu po le thochba Poripu gaza pek meye melody japutse gaza suhat selinzre deri miezedi ke kritokele ha ala meye thor isi mieze ke kritokele mo poe morning evening walk voga jigi zoshiri the mieze ke se hoki po park nu body the mieze ke se ya poe pu gaza na ke se ginu zoshiri
friendship builds sometimes even a smile opens the door for friendships and conversations easy la polali ro music me si ke mo to ga te me go ke se zunu nge se so agi no zo shiri relationship builds le ya mo su ya ha uni se se me na no shudi me ze get some more so ga so hari pusha ke pele me ke kra diligi vi se ga za ga no me na no le ke touch ga za me na no tha ga za ke pele ke kri go tha ga za si ke no nuri we se de ya de si da so ga za po so apu me shudi me na no shudi mo re te me ke mi u ke huri thawri shudi u che ga so agi no early di diligi vi se ga za ligi vi cha so ha me ya pa ya ga so apu me bo ri u go member me bo school ministry no le to cha ba ya po apu ga za me krnyo ze ker che ga zigi me krno ke kra leskinu uze interact che ga u nyo la uze interact che ga no u kere go ke kapu pa ya she me krno ke kra u school setting no u nyo mu family problem ko pu pa ya musu no a ati khasdi u go die earnest mo sa ya there is suhanu japutsi gi vi chak me ya sebo chap opportunity vi sebo ga ba asule sala mi krnyo go problem se u ke se ka za ga shiki ha pori mo ga jam hedi u melewa modi menyo di u je ko ke chosa sha di u kere gorn sha ike zo suhaginu ke penyo fa ke kresi di japutsi gi vi chaso a krisia ke zo apu hawari uni se mu po ele sikinu le tochya mi fubo le sikinu ke pa tachya mu nanu le tochya evangelism pori pu ga za mi melody ke diligi vi japutsi gi vi thauno ba mo de tuition kha ga so gonu tuition kha ga ba gi khase ga ba gi ni chu gor chdi ke penyo fa jese ki bo ko ki pushia so sie po pu ga za ala mi se ga zo boliro erna no theme go u joli mo ho se ba ya we ki mi du ke lu ba ya shi ke za sla lu pe vi ga sha mi khri ga sha mi khro hi ga sha mi li le ga sha su ko ha gi no zo shi mi u je ke zo ya mo su ko ha gi no zo shi diligi vi japutsi le ga zo pusha mi fa bo interesting is ga zo mi fa bo erna ke krinos country ke krino u member mi fa bo mission ho to chba ya po je pu ga za culture ke krino thedze ha go ha ke chole su go si le di u go culture no thedze go bo u ke pele je jisu je ke khe ga ba ha go ha si le idi su go ha buke khilidi su ko ha kerchdi asunu nu jisu je se go ki pulia isi po pu ga za avuga ba culture no li ro ugo culture no theze bo ba ya she mu theze su no li ro ki di me fu bo e ponyo ke hiro khasdi po themi go ke la ke le si ke je bo ba ya mu hafali ro theze su ha si ge le ki theze su ha se di po jisu je pu ga sha ke penyo fa ponyo fliu khapie temila si ke je so ha se ke kheli di poesu se gospel share chali ashi hai ge zoko bo silie sala thelaunu ugo ke zedi jagobo sedi minute bo kenyin nu ugo bo thela chali namba mu cha ha go ha sedi ugo beteri honyo cheseke article bo 7 steps for following the great commission ge cha bo Jack Donaldson ke bo thusa article how online na nunguli mu pragabagi practical se sala che do thelanu ha sidi ugo ke hu bori chesna ba we mission la ki di bo chleviga boli ro ke penyo fubu mission la nun su ha sidi atji ask God to give you a heart for the world 2004 ki utsa preferable Shillong nu go fest ke bo no PD ke hu ke bati bon jisu ya pobunu China no vo mo sho ke su se porchda mo si di poti che ho se China no vo de ke penyo fabu ha su che mission la bu ki di bo television ni puno art sa su che give me a heart for missions ke su se ke cha ke nyo li ro we mission ze perfect gram sho mission ze missionary me go ri ze perfect gram sho we hai ke zu ko buri u hasa le ke bi sikizri ba wo mu te crowd no ugo mission conference tiu no missionary me ko bori vori ugo japu khaso do musu no ri ugo ke hu bori ha ka sala le ke so hai mer ba we seuli ro we
mission la khagashanu ugo mission la offering mori fundraising how promote spectrum mo shaka su ha leba acho leba Nagaland nu uthimi donu chiki project ke kri ga ke hu la no si mori habola no si di utho u ke hu build selina ga project ke kra su ha ba deri mission la zo we fundraising se ga appeal se ga su ha sim hama zo yamo mu ha spectrum mo shanje ga su le diuli ro missionary me invite se be ubunu vodi ja put se mu ha ugo mission conference ti no ko ja por no do pengoli ro ti son he honi ho chepie ki krui levi mori u kromi krui chepie u challenge se be missionary me la chaga za mission la chaga za swat se pe kamo shaba we hadzagi pastor me gozo no ethiopia no vogada ki u ke hunu ke cha temi grobo ke nur helidi pola chassi ge za swat chawor mu teje swari sisidi graba me grobo utu ke missionary me la chamor so ge nu su ha se parli di sidi u ko to poti pe tenu u missionary me la chabaya ga za swari silie sasie soroli ro mi ke kra u ki hunu mi ke kra chaba short term mission trip mori missionary me sponsor sisili givi khasili givi sigeza pore bawe thelau noli ro petri ke zedi mission la chale givi su haba mu chaha ko hasedi pothela chale di ugo chi do ki hubu pothela chile su achu do we phake kra sekaza shade kra zoile do mo sha su simo de ni pubu ugo mi popo ga cross di te kra haunu zapu ga chno mission ha thonu ugo petri ugo zapu ni ge za u mesebo ba ga za su hale di mission la u mission ha thonu u khako seke Nipu dear na lede ugo response no keze taliku krikinidi hisora taf 269 inke vito chaya upete keze shethaledi hakidilme